Mbombela Fanatics here, and I'm your host Limpo Muhal. It's full time in the Mbombela Stadium Betway Premiership clash. Sekhukhune versus TS Galaxy. A game as of two which has ended in a one goal nil in favor of Sekhukhune. TS Galaxy failing to win here at home and Sekhukhune prevailing by a goal to nil. Now I'm with the fans of Sekhukhune United. My friends of Sekhukhune United, ngiyabingelela. Na 3 points. I-game niyibone njani balandeli be-TS Galaxy? 3 points wonke usesikhwameni, back to winning ways asambeni. Vele 3 point bokuwethu vele besathi kusingeke baze basihlule. Kudala basihlupha labantu namhla besithi ukubuyisa i-revenge. Kudala basihlupha labantu laba. Namhla khona vele besathi ku-Sister Clonza 3 point. Yebo. Duka performance yabafana nalendlela leniqale ngayo sesilele. Bencinzeteleka kancane izindlela leniqale ngayo. Mara lesikhathi niceda kuthola leli goal leliyana. Leli goal leliyana linincede enganani ukuthi nikhone ukupontshisa i-game nilethe tukelizinga leni Sekhukhune lendlela kudlala ngalo. Yebo besathi ukuthi vele mabaqatha ukora bathi defend. Siyabathi labafana laba kuthi ngokudefend. Hayi bathi kahle ngePirates. Pirates iyabathi ukuthi vele laba baya defender laba. Babe sebaqatha ukora. Hayi ngeke bazibalunga. Vele besathi kuSister Clonza. Abafana abanqani ngeke bazibalunga. Yebo. Sesilele. Lendlela nina nibalandzeli beSekhukhune bekuthi niqhubekele phambili. Niqhubeke nalomfutho leniqale ngawo lesikhathi kuqala isizini. Kukuhle nganani kini ukuthi nitholele 3 points namuhla ngiqhubeke Nedbank Cup ukuze into khona kubuyela nibuyele la benihleli khona ngesikhathi sisaqala isizini tuke top 3 na or top 2 or nibambela lo position number 1 ngoba nithusela abaningi lesikhathi niqale lendlela niqale ngayo isizini. Kubaluleke nganani ukuthi nibuyele back to your winning ways so you can go back to top of the table? Kubaluleke kakhulu noma badliwa nje netinhlito etibhlungu ngoba besathi kusi lapha hlethi khona ku number 1 besicabanga ukuthi sitohlala sihlale siyathi kusisitulo sethu lesana so kubi nje baba siyehlisile mara ngiyathi kusisitobuyela ngiyathi kusilabafana batmisele nyalo nani nibonile ukuthi vele batmisele labafana batoya lendlela lenisayine ngayo nyala sibuke lendlela lenisayine ngayo le kuvula kwale transfer window le nisayine lisiba nkulu nisayine naKhiba kwahamba Wonderboy Makhuba nijabule nganani nini ngalendlela lelicembu lisayine ngayo or niseva ngathi kusana la kushoda khona ukuthi okay kusamele sisayine to opposition lethi 10 nalendlela lesoso? Sijabule kakhulu labantu laba babalethile ngalakithi siyathemba ukuthi nabo vele batothatha basibuyisele lesibuya khona ngoba siyabathi ukuthi vele bayadlala labafana bayadlala sijabulile asisolindzawo sithi ku right laba sayine khona. Ngibonga kakhulu balandeli beSekhukhune. Yebo bari beyalo kayi bayetheni ani bahlala ngiyabonga.